Haya indi mwithikisya ni popo wa mina kuigwa wathi usu wa ndoa mandaindi ni twalika nthini wa MBUSI SYA ni twaselangwa kidogo nundu ni saa ina cia bitukana kani miongo ili na mwi lakini mwithikisya ni watu tonelele THAYU pate kwa nanga time nthini wa MBUSI SYA THAYU na indi ni notani kwithiwa ni namo Reverend Dr. Kalama na Pastor Ndanu na kwa nitawamesha kaleli ometoke nundu tasele angwaindi chuma kiliata ni sitona nete chuma Reverend tatio thegwa na no boye wende yata nenda umutunge yoba mubea nondo nundethetie numbonete useo na nuwezi ndino kana mino twinayo kuti kwayo nongina twisile matatu ane moitoni na mathina mo matukwata amini ni mauto prepare nikanatu manetu ichaloni nikanatu kone musi wa uthumwa niniende nesa father na pastor ni nzungu tunge yova mubea nundu ombikia bina nundu wa kwithwa pamwe nakwa kuya mumandu natia nesa nimbua mbingite na mubea kwa Jehova na alamandu matakio kwa maingwa Robert Watheka na monaka na kindu wake Anastasia asu nimeasia matiunite na hindi nimeane karibu nikana tuende na mwe yetu adhima. Asante sana Reverend. Pastor nina mubea kwa ngai nundu wa kutubicha na wo mundi muthukumi wa ngai ni tunakuboye iye na twina mubea kwa ngai nundu wa ukwete nikana tuende na kumuthukuma. Asante. Umundi na thaitha ya SYA Force View na nina tumwangethi ne kanisa Pastor Reverend Michael na CD work wa Jericho West. Umundi ni na aeni nyumbani kwa 21 families ila siokete couples ithokete pastor wo kuma SYA Jericho na nina mukethia inyonde education ma kanisa ya muyai kila bandu mui na ni karibu kibindini cha umonde. Asante sana nundu wa masahaba umabika indi ni saa ina tatika ni meongweli na itatu na indi tenda kulika botambe kosa mwana wa kubingwa na mboya na indi pia indi mwe tuboya mulilikane family ya my aunt wito indi Priscilla Mbaliano tiwe ni mwanake wa kiwito wa Joseph Kimos wa Mbalia wala ingi mashiye kwa mitandaoni usuni kasi ni wakwa na indi ndeto iliondo mekuweta kiwiki kiti yo mwethi ya we etelete kioleke ndeyo nde ukila ote uwe meongamite kuote nundu siongali siati yani metelete kiwiki kioleke so ngome ya bingu kana ya tola kuulu kuma kwiwe ni kiwiki ute akwiwe kiwiki ute kila kimuko niende alikawo sene ko nitwa isekasi ni twina cheba ende ulilikane family SYA my aunt nikana ende methano kiekisho nalando nyanya manaimu pia nalando na naende maba emutia pole sana pia na family sino yende na kuomboleza ni family na pia siende na kuomboleza na bala inde ando atatu katika asuma na ifma family wemwe pia nitwewe malipoti yangi unge watu mwane nomba ngemali kasilangani ange bado makuwa noke wu so nitu kwenda mboya muno kwa nthia itu kwa ilembeta itu kwa no maitu ekaitu bole Dr. Ndamaki ninono yasia no twethukisia na ni mubea en mwe yethe wa itu na ngai wa itu la ni wewe kwatio tienda ukutungia mubea nundu wa ibinda icio la watu binguya nikanatithi wa wasiane o wa mbaitu MBUSI SYA THAYU tikutungia mubea nundu wa ututethia chumane kiima tikutungia mubea nundu wa mwithukisia ula withukisie ithie wasiane o ona withitwa inena na itu kuma twatani cia MBUSI SYA THAYU tikutungia mubea nundu wa ubosio walobo etie ngosio kubitela MBUSI SYA THAYU tikutungia mubea nundu alone ngete bina tikutungia mubea nundu aloma nengie we kwatio muya ite na mubea nundu alama nenete na itu makatuya ni matethekete tatunga mubea nundu tiithie ende ni wasi waku na bina waku ula wande toela tunena anamo na muya yukiete ubosio oso tayo osanguma osangatho tienda ukutungia ingi mubea
nundu nitaubolie nundu wa ciana citu cia grade 6 iria ambelilia mutiani ta utunge ya mubea nundu wa standard 8 ona results ila ciukie muya inete utunga mubea ti utunga mubea nundu wa form 4 muthenani wa wakatano alama na imamuthia ne mamini ya mutiani na tenda ukutungia mubea nundu wa exams sio nda ila ciethiwe nthini wa nthi yaitu sanda nundu wa usubi wa ciana citu sanda nundu wa kuone alimu useo kuone nthi yaitu useo ona kwembua muya inu matethicie na methwa na vinda isio ya umina mutiani nita utunge ya mubea muya nundu kila undu wenda na kuete useo kwa alama kwenda Jehova tiyo kambe wakuna kwenyivya muya ingo sito sienduleku nikanate utunge ya mubea nundu wa mbua ela juete nthi yaitu ya Kenya tutunge ya mubea nundu nuwe wese na kila undu ukeke kabetho abeke tumi kyaku ke mwana nikana wekeke ona balango sito nimbo meumuno muya ineta alilikana nyumba ya mbalia neta alilikana andi wa father na musi wake nundu wa utiwa ni muthukumi waku tililikana alange ma nyumba yo watatu na mone mana akuiwe ni kiwu maikilose tililikana ange tutesi na ange matangasi twe na ange tuonete makiumelwa utheine nundu wa muisio wake uo muya iwe ni wese muthelekelio ni wese mubango waku nundu mawiko maku ide tuyeleawa ona taso ani atuimana tumana kubutho muya netabo ya ukia kisio waguo kwa kila umwe waitie mundu wake ona alama atumbwa nyumba angema kulumana na mitoka angema na mayezike kumai muya inundu we wingayula weka na ngayula tetakana ni asia na ngayula twasia we muya yudhonokete umani wito wese banene nundu idete sikubutho tabo ya ukia kisio waguo nengendwa twabo ya nikana kula kwa nangiku onanze amba nangiku nekeuo onanze amuyai na iao na nyumba ando maine keuone muya inekana unene waku otone kuoneka watu athie binda yanwa wasianduka nanga ingende na manze ende ne mwaki mwayula tuetelete muya ineta ulilikanio tathi neta ulilikanio tathi ulawa covenant ya ito na Noa kana ndu ya nanga ande na kiuo twakuboya nikana kwenda kwaku ame muya ibindani ya mawumo bindani ya ndu matesime yake bindani ya ndu malikileta keuone ona mawu manena alama etawe ni keuo muya inekana wetane andu mako likilela na kweka unene na kuete muwa munene otondu wa SYA ni ya betelo na amaniwa ila kiuo chendia ulikaisiwa ni mathelekelie ilama akwetie ni wakanisia isebe na siusi akwewa muya ineta akweso bana ta akweka ila nikana kwenda kwaku undone owa muisio wakiuo weyani mumo na bina na wendo otu yani takuboya nundu wa marking la mitiani ila siana inekie form 4 nikananga yukaete unene na useo nundu wa grade 6 lame junior secondary muya ineta kuboya wike useo nundu wa asia ineta maboya lame tiani yekwa siana nombaka yende kiwango kingi umbani ai kondu wa fisi umbani asia kondu wa umbani isiana netaboya siana sito bindani yeyo udhumuoni wa myeyile nikananda imoni na mapepa alamo kana kwa nangasiana sito nekana maikethe wenothei tabo ya isiana muya inekano ikainenge mugo na nekana ikatambe maundu matamailete kanya kila mwanangi wena kelelo cha kwa nangasiana sito nengasiana sito kwethwa na mwekalele ulawa ila muya nundu maundu ni matoneka kaweke nesa na ende yu tutongoeze kubikia twamina kilunguke tekotongia mubea nundu we muwekeku sie twane ya mobosia waitu Yesu neta kuboya pamwe na kuikia amen. Asante sana mboya yenotoni mono tina wa mboya tuiwe maandiko mangai tito sianga yu munde tuisome bukune ya wathi wa Solomon kilungu chambe moso wake enda kubika we 15 wathi wa Solomon kilungu chambe moso wake enda kubika we 15 na ningo soma
nguvwananie we mwendo wakwa na mbalasi imakasiani mabalao matau maku ni manake ni muvindile wanzue ngingo yaku nandi sina tuvila twitho wa munene tukakuvindanisya tukanda twa thahavu twina ivungo cia vetha yila musumbi wailie mesani yake manukato makwa ni mataavukie muuke wa momoseo mwendo wakwa kwakwa nitakasubu ka manemane kakusuka manemane kala kaietwe kati wa nondo siakwa mwendo wakwa kwakwa nita kitungo cha malama mwena miundani ya misavivo ya elingeti sisya we mwana kavu mwendo wakwa sisya we mwana kavu medho maku nita mama voi isu nionde to yangai mwithukezia waitu mwendwa otondo tinambililie unena ulu wa wende tienda kubikia yutu munini wa uminukilia kilungu keu kana kila tukita romance wende na wende utienda unena wa ulu wa uo ti wake mwana na mwetu lakini wendo ni wa mutumia na muka wake yani ando alama tuanite na muka katikulia ziana ikaenda tonundu tienda unena maundu ma mume na muka mwithukezia waitu mwendwa no kwithwa ilati na nena na cia ulu wa wende wende wikivathukanio na mulamu kana ila yeta watama wendi kana wendi wende ulatienda unena ni wa mume na muka na nijona ba alasia sisya we mwana kabu mwendwa wakwa sisya we mwana kabu na medho maku nota maibwe une mundu niki mabwana na gwene yabwe medho make etha be na mu ye medho manake kana etha be na mu na namu banake na namu eteke tai na namu yithwa yiweti neboi kanambuka represente apepa mutheu wangai kana ula weta we ni pepa mutheu neboi ila yithwa ba mutini kuku iko nanga jai yona na sia wende mugo mobei neboi nengelekanio ya romance wendo lokita mekipa na kuntene ugeza kwithia ndu isike laki ukwete indi ni wapali kanga wololoa ukabingwa nati sionde ukelechia so mwazia romance ile kwitha mwazia romance ile kwitha yili ibingwa nati sionde ite mwezi kwema eka nati ya iloema onaite ite wa oilo abamwezi ya ukwani kosa ile kwa kubingu kwa automatically paupe na thina akinde namba ulikapo mwethukisia pe makulio mana atuma wa chuma muthelu topic yenu ni yoto na kwete wa chuma lothelile anoya ya wa chuma suwembe wosu kwa uti azia kila tuna nena wa chuma ti thatio sawa na mwethukisia pe makulio no ba manoka onga sisi makulio asu kwa winde mwethukisia ethi one wizino na kulitie kulu tafadhali kule yetongelelelengi andika uitume ba kwa namba itu SMS ile kenda ile 5 kana katika page tu MBaitu FM the radio station ningwetha inde kukulilia kulu imwe nani omonde nondo topic ino temina mwethana wa omonde no ya romance kana wende so mwethukisia kana Kiswahili mapenzi mapenzi mume na muka
mapenzi ni kigamba niyo wendo kweli au niyo wende ki SYA romance kisungu wende kigamba kilati uneno mundi mapenzi na mapenzi basi yutona yutasia mapenzi tatiyo maanisha yuko newe yani the act mapenzi nendo na uwezi yako mae kana ngilio yu amwe mona ufana yule ukwa amwe mona nono yuri diko na weta ne kana tumaumia pa uyu ala mona yuke mapenzi mutwano ute mapenzi mutwano ute wende muku wibo mutwano ute tumi wigwa wibata wo kwamwa wibata wo uthingithewa wibata waiki wa oilo nisio tuiki abana te isuse binguke withie kila bandu be mwanya wa na kusema kweli na tije lo binguka mana jakitwa ikabinguka pesi sindu ila te onena ituma anati binguka ila to sieta health sia romance na ju muswawe 13 razome we bazita we SYA mwendwa wakwa kwakwa netaka kusuka mane kalaka yetwe kate wa nondo siakwa one mundu muka kakusuka mane kala yetwe kate imane nya mane ni motewe muke museo okay ula wa enoidi we Yesu anike molode to ba unondon nundu mapenzi ko maiya waba tunawetie kuthambia bandu yulilika na mutwano we kila tuita kiwanza cha uthaukia wakwataka lamuni wisi kuandika na walika kiwanzani ni wisi uthaukaba namba siana inelati uneno bo wa mutwano iningea eda wingali ni wisi kuendete kiliso ngali wa ile kiangia kuba atu ikiangia sia mutwano kwa ndu alamendini wa mutwano tiikumyandu mate mutwano ni tumaliche mutwano ni kanandu meka la mwikalile ute wa ungai moke kwithiwa na kindu kitebo matatwani te mekala nasia twinena andwala mutwano nitamunda ute muimio kamukuye ukakuiwa yeya kindu kwitu ita romance kitu ita wende ni kindu tu asiati ni kindu kimitwe kwangelekanyo ila tu abanda misungwa na yembe ukalio imia muti waku no kalia kuusubia no kalia kuusea kwa nimo wau kanokoma wendo uti weta wende dhini wa mutwano ni wa wimia na yu ila tunethiwe tuinena yulu wa wende wa mutwano yani romance tunaisie kana undu ni mau undu tina neni eta SYA nola wewano kana mwetikelano kana sabali yenda wane mume na muka pate kusukumewa pate kuingewa na pate kwethi womwe no tietwe yitikelana mayiwana mayiso ani aimwe mainena imwe maikila ni aimwe masiaitie meane anie mapenzi ya nundu mwambilelia wago ni ngai uwendo yu na nitu amanie kana no maka tigo ino maka ege atiki nenguzi weke atiki ona mweke tandani ake atiki baune kwa fana ekela mwigwanite baune bakunwa nene ekela mwigwanite kupona so ni kumani sasa ya venot atiki toko nine yes toko nine ko betote ningi ndiye leather part ni ukaambala ni climax niyo wewe mwisho adiela kaka unamama mno ndizo bunde anizobo wa styles na meaning ya styles isu sebo mbinge eteza unena nondo jitoka atoka because toko nine ukethe wape mwedukezi yote na mama ude pa lakini ando alaingi mayizo style ya hallelujah style nange hallelujah no praise and worship kwi hallelujah endongie wilo baro lakini mwisola tena father ainge magwame ba kwa hallelujah mwisola tena yo mwiso ne mwawe sienda seminar za couples nundu ibe otwana tutu eduke by the way eduke asimo atiti yeta azisiana nikome wekana mbona ningwe newe kama kana ambe yenye ndiko na muthenyongi
nuketa umbano nikanando ama tu invisible matuone nesa live unaitha iba stadium tukone na matwene kanonetha iba kanonetha ni kanisa ni bana baina tege kia lungu ki live bando lakini naondo kuona na timu bakethele kuona ti jamo thema labda yute tege kia bando masaa bando katika ole na timu evening masaa evening like Friday wakatano okay yine ni pauni neto sisia kwa wende te yute pa umwethukisia na metikila no machangie ki kwa nda mwethukisia na ningira hicho kitu bitonenganita namba ya makule ba kwa ilele abana wikia muthenada na siana ni ya eno program eno yetekelethitwe no ndwande to ila tunena akuma saa ina kuthio bikaende yeta kwa kidiomo kingi yeta ndulikana ngwa kuwe tha wina sunya Heather ni mendeua maichangete mana kana hizo vya ba katika page ni tu ambayo FM the radio station kana katika 22925 okay the wa wende the wa wena uwo wa ile kwithiwa uile ata kiele lokinene ni kanati nene wo wa mwikalile ula wibata wa wende nundu tienda usungie kulyo jeu nundu kila keilio munde toka wendeni kana romance ando ingi makita kuifanya ona matwanite ni kuifanya nia na no seleke na kusolana na yule chote enda unena hii pata wa health relationship ya romance ni kananu maumilothe ni maunyengwa basta atu ya uithidieta nduenda anangwa no mbaka ona bala wethote kwithegwa bayo operation wika wa operation ya ndo imekwiwa undu wa mbemwe wandithagwo bandu bala bena thina bambithagwo cia hizi wika wa wene na kondu ini thieta ya mundu ona ka umuitwe eneni live na live ni kindu kilotonya kuona na kuimagine na kuelewa kwa uju batu ethieta irati ya romantic relationship kana wende wa mwikalile wa nduune ya mutwano ni kila tutona ukita kwa kizinzu quality ni kana umwikalile health yuni kana yuke pe quality kana kwiyombanisia undu ni kana yuma matambia lati unena matonde kulika mutwano ni wenda akwithwa we enjoyable uwa romance uitaniwa we attractive weza ithia nuiwe ikusua nulongi nuiwe wina muwe wango uititi wangoni onagu mwene nuiwe wile nda nuiwe wile nda nenditie noyeza kwithia wiwe we lovable yani wiwe aju tenge ya mike ni kana withia wasia nukosa nesa ukeza ithia reverend ya wala le umama iki na umama iki nundu yupandu wendetwe ona ng'ombe ila tuika mai tinenga ila keki na ila yanengwa keki isu ile tethia ile cheia weza thioneka kama ndakame ndiwa yuwendo no ngina withwe indu wino na atala maundu tatatu undu wambe utani undu wa keli ukuswe undu wa kada ukwate muwo pa ila tiosoma ula mustali pepe ndeto pastor watu somea musoe 10 matau maku ni manake ni muvindile wanzwe ngingone yako na ndisi na si atuvila twetho wa munene yani ukeza kwethia yu paibange yu paibange yu ono katabu ya jaundu ewa beundu weleketi ayundi azisu ni both sides kila umu paingwa mundu lazime thetu kila umu no kwenda kila umu ni we yumeti lakini bala pe mundu we no seleke wende ondu qualify ya kila mundu aileta labo na ichangia yiba hapa ijao sawa mina wakabweka ngo kila umu ailo changia akazia kayu kembe wako ni kaitu na nongina ni kose nyi
na mundu etalawe bandu buko batai loko no we baba ile umeweza wanajao na ja bani kila jaja mwene bani ni mutalebo yani we part and the parcel. I am a participant Nipo ndiye sabe mutalebo na bandu na bayiko thingegwa no iwo ndo to asia bandu baba ile uwe thingegwa na bayikwe yani bayikwewa wa leo ndabia kana wa leo mbika by condition wendo wa go nundu wambite uma balabenga kwa mume na mukano ile kwitha na conditions etha ndu nambika ndikwe katigo etha ndu nane kabila kandi lecha wapi wapi ndiko tio mekwa asia ti waku mwena na ngati wa kila ya condition Bueno, na wendo wa wende. Ndika wandu mathatani. Pasto. Nomba kamundu. Ndika iyo wa mukai ala mukomete. Na etho na thayu wa weke olongi. Ona etho ekiwata. Imboka. Wende nduka kwandu mathatani. Nduka bandu makolanile. Ona guke thothatite no kwigwo igwe bata. Ona bae muthe thingitha. Mata gukona maili ata. Ila wewe andu mayasia ne bikie na wewe ndiwe yani. Ndiwe yani ata na ndukuigwa. Yu wende ndwethe wandu makuite faili cia mwaka muthelu. Kana hipu ya mabitio wiite ila ngwazia faili angokolia hii kana ne kuya makosa meyone so na yingokolia hii andu make kwata akanetwisikie kwa kuya ene itebo yinogete likanya mweme una mwika ndani no lilikana 2014 no lilikana ele binda 2014 unaambikie koke kwata ne kana matuko 5 angokole basa koke kwata ne kana yu failisu nikana kulilikanwe kukukothele nondo niko kwananga yo kila ze weba uanza weyomba ombaneti oyegwa kachulo basi witolea yo ethe andwiko ila twibathukania kukekwo ila twibathukania ebinda ya kilondo kwangelekanyo kitandane ti bandu beteta kitandane ti bandu ba ukula nyama kulyo ma miunda na water view nokuibwa kana ng'ombe kana kwambia kwiki ya condition kana ilangua ngwenda kana nina ilosukwa kana utuke iwe ba sindu isu ne siwa wende ulatunena na nibeta kula kutalwa kwa nivonye nye nivo yani kula kutamani ni kana with the present yasio with the wepo we participate in the ni wakilondo seo kindu chuki beta wani kuete maundu me out of context ta kwangelekanyo kulilikana nya maundu wekiwe kana kwithi wana condition mwe kitandane ni bandu ba wendo na wende na kwaje chulumye ikia stada yuni waku wabika rumune kwaku wina mweme ona ethi wani basia mwikite paundi pope momo wenyu paundi bandu ba wende na wendo maundu ala we kuete na mino we na yo na wo we na wo tia nzawa living room tia nzawa bedroom bedroom kwa kidio mugengegeta wa manufacturing room na yu wendo na wende ndutonya kwithi wa wivo ethi watu ketha na ICA ithie kwa ithie ethi watu kethi watu te kuikiania ethi watu kethi watu te kuitala kana nye paani bona ilite kwithani ndane ye yes na mundu ni nake wambio blame mundu longi kana wambia kumalanza kana wambia kuikiana sitoja blame kutali lolongi babetio kono longi na keika atuma enjoy marriage kana enjoy ila tu kwasia romance yenda mundu free anomba kawe yumbe thasie kila kenge noeze andu makua andu angi makamaete yu wende onduka atayu mundu kwata ugeza ithi amwaitu anambiye na uanaisie kibeti kiria kinambiye wonekela kindu izieta we papende kanduino la wende paikuwa wa
wese yando inge mathimbi emeyo iteyo mbungi sia makoni mabetio kuona na nae kwe water botawa onande tona tamukiwe wese amwe wese ayu azia kipeti aguwe wa uzia mbata andu alangi wa mathi ambata aguwe mulili gani andu meba ilo mutabi andu alangi now wewe mutabi yao na meba na andu azuma ibajupa na wina kebu yu mutabi yao yu azu ange na ona ome makakulwe ki maitha maisungia no maitha mesi no ndeto methi yo inena you know ndo usunge no kawo uwa kuyata kana wewe mweme uwo ndo ilobi kaleli netajukwe mbuga kebedike kwetele ndo uwo yambata uwa awine nota mundu na kutabia baba ikindu kithewa okay kinego ikindu kithewa yukela cha ile kwithwa poni na mtu meta open communication skills open anu maumilianile tabika wendo ni wa wende ukeza kwithia nu mwithukesia na ke nu kwithukesie nu muelewa na ke nu kukuelewa ona etha ni kunena tindikitation na bala mote weleanwa imwethukia na bala mote welewa kanote welewa na balota manya muibingo wango pedwe na open communication skills utandwe ngo yake umubote tena ini kawathi yeso ni monana wakwa na kwa ni monana ine robota nete tena muamba wango yuendo wa romance ndoneka pate open communication skills na kimwe kietawe ni kwithukianisi kikaetwe kwithukisio olongi yu ona mundu etha ndu muelewe ko mukuli ambata muelewe osa sense from nonsense kana wika na siata nondo ni mundu wako ona ulekaniata yule mukulia kana siata pakuona utewelewa muthengesie nikana kiutaelewa umukuja wona ulekaniata kana kiu kuona nikana ukielewa nundu atona kwiva nwese andu megwita muzo father abazita na mwethukizia pe expression kana kuonania nene wite muzo amwe amba wea ange akaukumba telia ange akabaluka na hizo ndono kuona ni nene wita muzo iliza mfuani mawingu kwa weka mukuli amba weka na ziata wani wezi mumanye understand that person not on the best way yake ni kweka uweka na ziona ni babangi utona eka nisio na eka nisio ni babangi no wewe eka nisio bas na jupa uwose 100% useosu nundu nazia peki pathukanio pe ngezea sie kipathukanio sia welesia mulola wingona pe mama ya tamapuwa angi makamba tatumai nange makamba umwe atukulie zitekeka nundu ambie bawietembu that's the best way yake muelewe aselele understand aselele tu elewa jade kedele ona eve ambete ata uthuku no ciana iketha cimwethukeci elewa ai muyo weka ndani kwina kuba zona kuno support kuwa kwa bado ega duinena kila chawoi okay. No ndula wilieta waka mesi ni sawa ekane kutabie mesi ndaki ya wasukulu mesi ndaki ya mabukune mesi yake ya wani communication isiukwa muthuku myanga inena kunena nia kwithukianisia kwitikilana kueleanwa nia kukila nyoke gwe nibo pau nibo aye uko ene pau tayu ndo kulia yuna do kwangele kanyote yo bandu benando ingi no isakicha o ye volume ile kwetha ta volume yana atakananu why lo shout yo one there pastor volume tenenga okuyana no muzo uyana
Ingole je baza nondo ni wa mundu mokai. Eka nondo. Evo mdai ya hapa ifuka tata ile ya. Ita wa self control. Nondo yue. Idion day. Tekeza kila mundu nuko meda kila mundu nuko kwegwa. Nyumba yandu kisa kitwa siate. Bauno mazika ne voluna. Tuona room emwe yito. Na baba ngi bakomete siana. No neither sio sitting to na bed sitter kana room emwe. Kano emwe to kanie ti asuka. Na isi yita basia. Okay. Kwa undu katindie ni room. Izuni division. You pe undoe. No sia mabinda. You mwini wa wathi izi mabinda make aliuka. Nondo siana ne wathi mona ndolonja saila wena wende. No sia binda. Na no sia ondu kuile weather. Isionela wona kwimbuga no betangu anza. No wiki asi ndo kwejumbania. We no sia weather ondo yeilie. Kana no sia kwaku ukathima ebinda jelesio yaku na mwendo waku kukomana. Nundu pe masomo tonya kwete kwa siana ukethia mayai le binda jeu. Kana pe maundu tonya kwika siana ikosangelekanyo nthuku. Kwa ngelekanyo kaleli. Oneka basiesu. Ni tutonyo in bedroom na tuibingwa TV yito. Kana weke ya simu uva wito. Kisio ndeti simu. Tujeki ya simu. No isa idhi ya movila tu usisia. Icheni onasiana ndo abasiela tuigite. No sikuona. Tuemwe. Na tuabikia climax nundu izuno itede ya siandu kuamuka. Yasia nomba kanade ibinguke. Nitede ya siandu kubinguka nati. Ujithi ya pe maundu angi tuikanthini wa musie. Maseo lakini binda jita ile. Kuila tuasutu ya SYA. Sisi ya nebinda jeba. Sisi ya weva. Na sisi ya wenau. Ni kana ndukana nge mutuano. Kana moyo wa mutuano. Ulikiangi dhenani. No akwati. Na akwati kabisa. Na kabisa. Tujane weni tujanene. Yani tujane nye kwa kwati. Undu tuitha na nyumba jena space. Kila mundu ulika kwake na ibinga. Tuili mundu kuiki bathukanyo. Elewa ni mabinda. Nduka ume kana ndukoke wigondu. Kana uke wituned. Ule kumanya kana nyumba yina ndwa ingi no theine munini. Okay. Iba uola mweno wa kwati. Ya ilela jita wa self control. Na no ese father tima binda onde siana siethwa siebo. Tima binda onde ae ni metho meobo. Ona dio itu no tesio masama itu no teto mamuno. Ene. Kano mayani. Kano kamato makwandi. Ngondo yo kai. Kano kaito makwandi. Andweze pe nomba imwe ikipetazia wazia. Na nenge trip lot ine ila siya room na room You father peo control. Ni wa ile na control. Eva nomba ni obeti wa Asia. Utumie omwana ambiye we kwake nundu mabakene no kuta we bati. Abungu wa uva. Wazia mwingi. Kenenge. Nega ngotabie abungu wa uva na liya bahandelezia. Na liya bahaba kube no kuta uva. Eva impression we kuuma. Lakini mo ni mezi undu maende. Meo uyani. Na uva niyo lete mawazi amwe. Ukeza hivi ya ni yako. Yutumia common sense. Onge ethi weka ile wapi kana yu. Aise situation ni ethi ya siya ila siyebu undu pa ili. Webina yu nila kwa ina ila ikusi siya kutake u. So osa kila kimwe atuona na musu. Atuona na siana mai take wona mai make sure ni choka chusu ite so ende siana sia ndweze no maguti okegete we you akona we ngena noto na ngake ku mina no wezi odite siana azioka awetie moi uno te kumeonzea nweze andoi scenario ando ni mama create ya na andu penzi ya mbingi ulenda kuona ni ya wende kwa mwendwa waku penzi ya mbingi utumia uzio anambia atumia uva nono mapagene nebati na uirikoa kano ono itambia no uweka lakini uva yaina eva imbrete tebati yu maundu alange maendea utumia common sense although it common to all
kama mabati ya mtu ametho wana tulima vibration ndekone aiye mweke ya basi whether okay okunegala no twasia hii yukwangelekanyo tuiba studio mundu wenda ithukisi obake lati unena asiye wanu tohemondo na ithibe mundu tu mwenda ithukisi ndaingwa mundu tu mwenda ithukisi no kana no ka dimu na wikila sini no ko somethia nae mundu ange meiwa ndio somethia pio somethia pio nda kitale ndo yite muyi wa ula so ula wagua mbu ula wagua ndo naida yu mbu ndo sio ndawa ya umumosi ko tawu andu mako kamogire ta na mundu ela kale fatho otona singano mbuzi ege babani na tika rumuka no longe ndekaya ni wona amanyuka niwe umoka wakaya numeziku ayo kita cha maloko na mayesize ka nakobe umdu na yena mina yenda na makosisi ana wina ndakitali na ndakitali na niwe umwa makona kona okay idi ya bage timba niwe umwa makona kona wewe timba waone mutone kizo the way wona muwa yitwa neza umala smile akamokata abana akamumala mwinete awome meze kuzya moyi kilondu no kueleza by the way wewe ukaleli ni obanyo ya subu daidete undolonge eka open skills and discussion kana zia communication peke ndukita wa kuekeania ne trust lu undu wa wendeo nduka kwa mundu utaikite mume kana mume utaikite muka no baka trust lukembe nikanevi yaje zakwe bala ya ileta kwakwa lukela kibatete mitwano mingi kwezewa nondo mundu ume umaluka petu sungwa mukawezi ukukwatanga kwanza yikendo chambe trust tita yekwo mono onando maikwikiane nduke father juweta makanisa ni wana kibeti jamo kakwacha kikatia mume na kina amonia wende kikawie pastor chi kikawie pastor chi na kibawie sasa kienda uthengea pastor kimutine na wemini mume ndese ne wese wemini mume ndaelewa waelewa ti lazima utabwenu elewa ku trust either nitenda wendo ulumetero na health relationship ya romance nombaka umekulotwe na kwa ndiuma bala netwe na tiyamba weka na mipango ele tena yo kwetwa ya kando ulonge andiki onamwe mema kwitwa nunduke ania nundu esika wamuka ni wakwa miangania na ni wau Reverend kangu tabye kindu kwa nena ine na kinena Biblia usema nundu ne binda ya aka kana ibetila ndwae kuelewa ni THAYU la wili kulia kwisubia na kusubia musi wako kulio nenga mweme undaiya kana kukila ni kwitha niwe leader wa praise and worship kana nuwe chairlady waka kana nuwe tongoese kindu kinana pastor aisie lilikana kana uthaithi wa mbe ni wa nyumba kwako waema kuthaitha nyumba kwaku ngewaya kukilothi chumwa uteanitie mabata mamweme tani janabo ekana nange waya uthi chumwa ona etha niwe uthaithitha ciandu no tegwo maithaitha praise and worship itwika thea cio ikatheye amba uthethia bunyumba waema umbania mwemeu tiku mumba weta wa praise and worship ekaisia bwana tumesongea praise and worship praise and worship eleza akakwate yo thaithine kukulia praise and worship eleza bakiruse kila tagi na mazala mayo so you praise and worship eleza ba kwa just ngombe si na utwa kaulili ni kajenza uikaime nza usiamba utwa waika yusi waba ndigitha na ikeki wakatothia ne kana ikai na morning glory andu nimo mebangia praise and worship na morning glory ni sia okay si wambe na morning mbona ndo na zen glory morning glory ni maana tio tuko na ti wizo ni kwacha go si kuna wozie lisu na yuko na wae makwitha no thaithi wa muthembosu eka uikoya kaui ekana na kui nyumbani yanga yuka boye bonundu imboya sibete bati pemboya iziewa we serious na na kuka leliko
aye nyendu sende mundu mukanwizi utapeti aka mundu nenezi alameka syandele mazazi mabika mundu abambita sembete kanisa onaetha mweme uneuka wathantha tu ambaye kana na wachumwa hai eba nwedelanga umaka yelo na muyana mbesa na mweme unokuka na ena chumwa ke imotoka atumane mbesa kana mbesa isutumana etha mainenga ne mbesa otebo yanga tiaga asiabe hata wa emergency wa ukwata tiaga magamba welo kukuli emergency pauti yaga magamba ne mao mbesa no mozambe aikalelie kangu tabie mbesa i romantic i romance mbesa i wende na wendo mbesa na wendo tisiendo mwana otalesi you want to value kuka kwa mweme kana kumudhaua kana ndo dress for your husband and for your wife ona chumwa ndo kaenda wiki yangu anze good yune kwaje ni maandikite ila chumwa ni makanisa ni waloendo other yune kwaje ni maandikite tayu kwino nyumbani ona mama eke yangwa smart muno utakwikia aendete chumwa na okone mwaito kana aendete ngono na muombe kana yelo ayunya aziketani ela wenda na omunda ela wenda na omunda wena utenda kuona viuno kwanza muombe ni waile kwitha yona viuno ya yongela soksi moto akayongela soksi na yekala toto ite kama kwani wise ubasia nundu tekala tele tebi manzi ndioka ayekala tele ko byeke wala sanda ya mindo asikuko ya wasikuko sanda mali kana age sanda klaus nombaka alabenda robo yumuzeni woka yumutinda wona nite kuye bandu ba umonia wa nyumba amboye kana wosio na kuyangi moka ama siedie ngombe bandu ba kulya mwendo wake atinde hata nengi ko luma kula kuyaka na yala makoma yala moka ama kulitia inya woma atindu hata yani mukanita party yakana kanoko ko kulitia siana kanoko kulitia mundola ni muimie twatia ba muikula nyate wono yiwata no ikulia mundola wi kuye thio muimie omundo osio kusa wikulio omundo ala wailoi mwewe no sika nabala wi ukite ni mundani na mundo we wala munda munene weba pe munda we ready we ready waile ambo lakini na yaba ne kutengemea na ila kindu tuwetie chambe kila kindu tuwetie chambe cha kwenda kweyumia yani nundu nuenda nundu nutoma kuma papa wijazite hindu kathi wapi kabu kethio na mamozi na kwa kwetu kwangelekani nine to kwangelekani ndiye ndo weta ndiye uma studio na bika kwa kondo wambe nikuikiwa ka ukwasi ndiye sawa yake tothi ninge na nenda tekasiana itano na biko na zokisi na numie yatu na ile kanisa ka ukwasi na ndiye ka appetizer uyumia kana uyumwa ndiumia yatu yine that tuna mamia amene majumwe yatu na makoti na kwani ya SYA na bikondo wambe romance yambia wana first appearance attraction na biko Kota kwamba kwithie kite hilo ambo andaliwa kwamba kwithie kite linda ya zamuno na ndaka mbingi umete mundani kanage ya soksi mono no weke ya soksi mau kwa lazima dhambe mau nundu inabika etha ni soksi yake ya soksi ma wazumendaka tiko soksi tikapuwa masangi nambe watheua ka appetizer otithisa uka maunduni ala manene ala matau alama tau alama biblia alama makomende banondo ila githoi katikati wa nondo na ile ambaye kiwa ka ukwasi na kwandie kanisia jao titi ya mwiki weneweka na kwandie kanisia jao ka ukwasi ndiye za udhingone mwaitu sasa nuambia kwa appetizer ndiambo kwa appetizer na ndinenga ne appetizer ni andu ele ma participate hayo utona uparticipate weweka ukazia nenda appetizer na kundonenga ne appetizer pekindu muwetie cha pekindu muwetie chambe kicha nilikana kiba cha trustworthy ikuikiane yukiune ketumite mitwano yuona wapi kamusi ndwe na amu nondo no wese
okula kwe aya na oge betike na wa munundu na no kesi obala ila wi lobike kata so get you thing na woyu mweni mweli yani ni tawapi kani tambulo wa mbobika ona ag na woka ona ag yani ona nitaweka na woka no ndabeba ndo kamwita mutiso ati hata na mbona ndio ndabete kata no oge lakini father na choke cha wikiania kiluka batenda ya na batenga indeni wako batenda ya uono longi ukamunenga ndai ya siyake ndo andu amwe metumika takithambio kana ne yunye bata tasabuni ne yunye bata ne bakebuyu tasabuni no mbaka kuikiania kwitho kukwatenete na ndaya wambe unengola waku ndaya siake sionde ona etha nubuthitwe na andu alangi ona etha bumucindone kata mundu ona etha atindanie maku maukula cia kini cha watu aiye kibwata kiunena kibindeti wambe unengotsu mwendwa waku ndaya yake no zigwe mundu ni nake ni wovi nundu paikindu kibuthetha cia ndu ino ya wende ta mundu nese ndanengete ndaya no butheti tato ciaguo ona baku inati ibinguka no mbaka pe respect ila zitwa mucho respect la both parties man and a woman unenge mukozi wenake ndaya mundu aumie kwake oka ikalania naku etwa waku nake umakwo oka umandhotuo pala bengoya kwe kanyumba na tisiendo imwona ndayo munenge unenge mwe wake ndaya tio kamutume hata swimming pool ya kweye katia botube alaneza ndoka wewe nduye kaleliye kana kindu kiendai mundu okabo ukethia wina wathi utonya kwino kasia bandu bau ni baseo muno yani ndu weta mundani ndu weta kuyanza andu mundu weta weniwe wese bedroom kwaku weniwe wese balo weta bandu baseo muno na mundu wene useo wa bandu ndabauma ametoke na ndabauma aka emosioka na wuma kuyesa kwithia wiasia nwizila wathi wina wa ni waku nuwewa madi yake kambo kaikwatania ukwatie kila tunena nesa nundu usikwata nesa no ikwatanya na ndeto isi angai kila ti unena ba chumite ndeto ne siangai ubo wa kusianya ubo wa medho ubo wa nondo ubo wa matau izo ne siendo ila sietae wende yani ukatwika real ukethia ndwina kindu utonya kwa yani ukethia ndina kindu ni kwatitie itumandeka kila na ileika kitumanda kwita undu na ilo kwita twisi tuiba ndina kendo ni kwatitie kini chau the one win ndwina mundu ungi wi bandu ndwe mako apply kindu kiti unene ndeto ciaguo na ugwo umana na ngoya kuwina Yesu nundu niwe umunenga imwanya wambe nduikia mundu we mwene uteyikie no tena ila neema ya wendo wa Ngai kakati masongelo aba uyuteba kazi ondu with the operation ndwetha nangu umaziangwa dieta kwangwa wenda anayo pia kamba maitu ndise na undu tumbitwe ondu akamba twithitwe twilie twindoni besindu tuteka pia kamba mona kana kwithwa kwa mea thino thuku sito metu culture metu ukethia yu no kamwia yu kwacha ta yu mwilo ela nile kwanza yu munengete thina mwingi muno sana father ona o mugamba weke yangwa no zindu cia imanisi izindu cia imanisi mugamba iseka kubita nyoba pape oneka pe useleke nundu wendo yuti weta ona ndu wewa umie ngwa aye ndweyo ya mweme wata da yundweke ona manani kwa baitha na display father pape useleke wefana ndi umasiangwa nene ke atipo zeta
pe useleke webano nundu la mundu ukolika bathroom we bathroom na mume ya mundu kana muka mundu we bathroom no mume ola munene no mayazi ya bathroom matheneke no ne mundu rona ma kwoko ku ni kwebitha kwoko ku aye kwoko ku ni kuleo kwatanga kila bandu aye na kigelio bandi ukwe pe tricky yo seleke wenda iki wabana nundu mundu otire na wewe ngosi bas that no kanone wa siyo na kiwe chako yike komiyene na ngwa nikeleile kumya ngwa ala haya unge male azetambe kubosia ta yu metwesu ya ndo maitu tia ino dhoku na tenda te maumiebuka na tio dhoku kumya ngwa father ndio kwa yeye meki we ni mele ni mwele na mwelo weki wa wia kana mundu witho abitile tryona akwatwa ni wia ni maumisi wakwatie makeleko kana alama siamwe kunena wo father wendoti weta wa wende ona uma gwa no longe akumume ona ndona chu ona nduma naga na chu uma gwa no longe na gwende na zaidi oyina bandu baune baseo muno uba wahimbwa utemu yewe muba wetela ukapa uko wadi wa ino na kyayo bawa nundu ndwinonge atewe lakini la mutwano wino seleke mutwano tena uwo andu mebithanile mseleke what's the father hii ndio expect neyumye ngwa na ile umwe wende weyu dia ile yumye ngwa na ile umwe kwa tata na kenda ile unyangwa na ile umunya etha wende ni wawo na bayi mbumie na bayi betanga saidi aitebo mweza etha wende owe wawo bali oseleke weza obinduka wathumwa ila we wazia haleluya asante Yesu ukeza ithia nguo yibo mase azia no makwati letio koma boisie asio lo poet ya kwati aye ndo weta alame ke lwakumba bano ndwa ola ende ola wasiano uma ndo wa neighbor ndaga mame makwati lakini ando no moye biye we kwati letio we na ko nondo nuzi itanda na zio ni nena na ile itanda ni uhamba kwikwi rakitanda na muika zite ya mattress bande kwikwi ya mattress bande kwikwi wa mundu muka mundu mukande na pakitanda kiwamba kwikwi unyai mattress tande kaiba ande kana kitanda mweka neacho kana kitanda mwimbo mwabinyote pande bulati bomo ne basio nundu bewende eza kuwa mundu aizia ai mbe bawe obande tani ukondolo mwamba kana mweko mabailio mulela ni kondolo wende na kinne na ni ukulia ni ukulia ni babata ilete we ndi wono kondolo the yani one waketitio be kitanda ni bedroom de kwana yani kitanda kondolo na kango tabie father ona ni zaidi ya mkomeiye yikunzite muteumana pe wende Mwagamo tulanila kondolo tumugele yangu tulani bandu tubaile kwetha begwa netwe mbaza seo ndiyo wadi waile ino bandu ino baseo kumubigyo tulanila kondolo ndwekane na kimena na kiweu na kithitha kanwa bandu noni na kulea ikia mundu ulongi wewe ojina wathiusu tumunenga nda yezi yonde wone kana ndwe bawa tuizie kana ndwe ina wathiusu kila kingi ndweza kuina motange yethe wanapa baweza kuina bandu ibaseo baungileteki bauyu mundu ailewa wende ni protected exactly protected absolutely dailewa no longe of course no chungi yani we are newe wadi we umote na ina mambo yote sawa mbele ya Bwana wiva mambo yote sawa mbele ya Bwana maundu mailezo we Kongo chiwa ni protected
ni safe na utapanda milima na mabonde nika no tone ambata yema na matweku ndo ile ambata wena wia wale ambata we protected okay say the health ya mtu anoziwa we protected wangele kani ila wapinga nyumba na weke ya konzi ile na niwe andu mapitite niwe ayi kwatwa iwe amna yo andu ingi mitwano ni yo nika koke ne nika kwekwe nikilia ne ilie newe ono kaitaba timu weme uko wena kimwana ndi ndenge yako ange mema kweka nesa romance nundu yatia teka neitabe ono kaitaba timu weme kona itaba na agini kodethe na kana kaini na kala tuiva tuima na umene tandenge akubasta twetu ndo akukandenge anytime men are ready anytime is tea time na ndenge je boy na ndenge ji boy wenda kingi jo no we say no ngai itaba ndenge I'm not ready na ko ndube osainila wa ko ulilikano la we na gene ndenge ya ile kwiwa it's time anytime is tea time and time is tea time mwana no akamba maito mabendukie mo makabendwa au memoiwa akana nene gwamboni akane megwamboni kukuya ningwenda akane kutabye kale akane megwamboni kukuya ningwenda yona yimundu ume ona kulea utabwa amunuka pe mukwati lozi wana mubendele wa medo ukamanona ayi ndio songe abasta butete la mezo tuya mezo rodi zaini kana ni me ready te ume hapo pe mubendele wa medo na welcome ukathe abayo nungulia yu ilati uneno bo ndenge ndenge nditenge yanga iteona dalili nitambete kwa send kalaka system you can normally magnet na kutabia hii ni internet mtandao na yuka free kweli bidagwa alama kometa momo tiwe aina ndiko na makulio bandizi enda ndo muna mwenda makulio monde enda mailika na kigu enda mali kapo kwa kwe flat kwena flat na yuethi atendenge wate ithio kana maikulia mwiminende yetu lige yanyo okay the way you sune we na blessings sianga hii ethi wa we na mondola waku kwa utike ndo ti unene yake out of the will of God yes kwa ila tunena tuiwa we na ndoni nundu tuimotabia kila cha ile kwikwanika na ona maumalanza with the wina THAYU wakwa SYA kwa ikuseo yes nuona se langa iwa ete mundu mume muka tiona mundu ume asya ni nebe ya mabende mako weona tawa natinga iwa mutabisi niona mukwatilele ni system rutono manebende yaku utathengea ni hayo ni nama ya nama syakwa undu wewie peundu we kwatie no ni nama na zene ben ni amudinie pe bandu mudine ne ben na ben nama bandu ya yewe go system yambio thoko mafuka ko mebidanga na ugewonge ati no ne ben yo kanyama ya nama siamwe watu ikie wake ata kendo jinonga bakezo be romance ngaiboga kwelo wege iye bandu nundu ukoka kwelo ka uniko ibasta kwa kanamba kotabye ne kanoma me kendo kene system nesa kana kamwana ka mtasi mwako mwikana myako ile na kaitha kesi kekweku ndo siendea siabika kwa jeza ako mine ndo naka unje na kaike ndo kesi tuketha akatekata twasebeke ndo kita wa system system ni automatic ene na mone system ndio amukawa ndio amukashi ela weke ala mula ni automatic ela weke ala mula simu kwa muje za yite babu yo kaidi kaza hapo ya mbaitu ikwe azasi ono na ile kwenda bana ile bana na kondu yani be kindu kita regulation ya mwe ukethia ndu mungi wika na kenga ya tumbite twina sindu ila twita sindu siuka normal ni normal feel kwanza ukaamka kwa choke thia nduku ngama wi mundu ume wa ilo isibitali
Kanoya kamwana kama ndio kaiba kesi sembia sibitali ti nomo no thuku kuwa muka iya ngai ni mubea no kathangi ngai ni mubea ni kwithwa nesi cia ni thayu nesi cia ni ona ngai ndimu ku ni thayu nesi cia ni ona ngai ni thayu ni thayu okay ni sikulika ni twamina yue ne yu undolonge twailo nena undu toneka uyu wa wendo wa wende ndutoneka uyo no longi ugeza kwethia wenda kweka to mwewithia self-centeredness na kumume self interest tolone wasi kwenda kwethiva nisia yako na around thandatu pupa ikenu ni ndoka si ndoka ti nomo lakini ake mundu akegwa tono kuthia te kumisio longi father lakini father nada hii raundi ni mimi na miaka yana na mtu anoni ni mimi bunde anaua kore thali kao tangu kwa minita ke ka ni nzangilisie ndana anga wende ute kwani mundu kwa ilo thisi ata kwani kai raundi ona baimwe yao wa raundi yao wasiana pata nobo teke kuyanewa mwele whether ni raundi mo pana nyene wiene pana wewa usine mundu be mako akono kamwe na ikomai no ese father tabia hii usiwo kwasi akuna kamwe na ikome ona nyaba ikula kubotana no akwatia kuona no kuno mwe moke anewa boto kaumalo kasia mundu ekunaka ekata aleli yangu dakitale mbea tumeongea ukweli na utamu ni nia ni muzinga uwe ndani Sisi ndo siago ndani wapi tulisema utamu huko ndani ndienda ticha wewe ya daktari utamu ti nani tienda na SYA na raundi la wai tienda na SYA na masabali ala wai twenda na SYA satisfaction eza wenda tuwetendeto ya kisungu kuyaniwa biongoni ya kiwa ni ya tulea na mwini wa relax nundu we ambatite nundu we na temperature no pressure romance ona ndenda na SYA lounge bola ni we ani wana golonge ni we ani no ya ndune kiwe gugithidu okay ni temperature sana mwenye yone ona that ni mwe ona that no ile ona nyusu ona kwata ota mutindani ai nusu ona mwa ile romazito ko kuondoke ya mwa of course that is what we are looking for kila kina vina ni mithi ya undu tiwe hange mainena nondo tiswania kana mundu mukanda ile kuya mume niigwa tenelo kuwa imuto nutabasia mweka temane kutabasia yiwa imuto na nilo kukwate yakakuya pau kwina dhina tene ungamela kwate yapu pau yesere tamanie ande ukuya beta wa mutwe etamanie ni pepa ile kwitha communication yes ela mwende na eka lakini nimeana da reverend na pastor la manena okay ayeno no kitopika betela ba nduka mine nimeana manena yide no latina wo father na te bayu wese kebende kitu cha mbaitu cha SYA umala wega utawe SYA THAYU mbose ni SYA THAYU ubosio woneka nunu ni tunena na kila kiteki nene kiiko na kila tu kwasya ngoli tu ni kilomwe kuyanewa ngoli yake usie I enjoy edo na Mungu nete wathi wa bandu bunu baseo abantu butisa kwina ne baseo na you father thino latina wo ni myths ila ithiokete society ukewa nyine nda wendwa round itatu mundu umeoni wa muthemba mwao ona ndiwe abikaba na kowa ikauma nonge kwasya wake munini amuya nonge kwasya likabo alikaka ya throughout na tiku ya kula kwa nikwe we moyote tikwe ya atumia aya yumia ibe kumukwa kuumia yakwe umwe kwasya munini atone data nenebe na kuya pala mundu kwinza munda ndenza asembere pala nzia seubua nzia
nditema wa muthenya omwe ikatwika lelo andu makinyela na ko nduwe thano iwa nthimo na niwe si ukwatia eko kulia makulio motumani kulia makulio tetheke kindu kitonyo kukulia hii ndo na hii kata nikana wendo ukekala tiwo you wa kule round is wende ongekala na methena yo na kiko wina competition round witethio ngotise mete kwanza ya iko ina competition na no we ongi no muko motu ko muimba muete nge wabate undu muika ai no bongo ndio rabizia ndo aware basta tinye nese andu atinye nengo ma represent no ma represent tinye ngo ma represent yes ekene ngutabi you know ndo referent na nitukwenda ara TV yesu ya maana mapinda maingi ndo wewe reverend yotekulwe ba yo mundu umekamilia elo thichoti siani eso ni mithi kila wa ilo kulia hii haya na ke kibetu ke we mundu ume wakwa kila cha ilo ukulwa ne mundu aile kuyaniwa akeanea kana ndethie ibi na wakothele laba na nde namba na ndiwe andi yanesia ene na ile ikata manda nzia ya atetheka eka round kanai round sio thima ndiwe ngola kwa yakia kiwa ila nena mwendo pepa ndo ndiye lawa na ile ikata nikananga ka in full swim yule yakulera tailo manda romance ni kuenjoy taise ni enjoyable state you enjoy one another ni lively na lovely ukewe wako atwapo ukaumaluka winete bando hai ngotabia wadhiuzua ile kuzo remarkable yani nguzije kana wadhiuzu nenda kwa bakwe chiteta wadhiuzu eza meina mano baune basema muno pako tira kona siendo neza wewe ora no tino no ndio kutabia hii you are you sio joka hii tuja ile kwitikila na kana ila tiunena wo wa wende thini wa wendo tuyasiati kindu kiki itonyekana ndu twinena from background ya Biblia na twinena kindu kila ngaiyo kwenda ni kana ndu ma enjoy twaise marriage kana mutwano ni wa kutanewa yupa yu utanu wone kanthini wa mutwano utekutania mutwano kwa uwende mpaka withiwe na utanu wa utania yumya undu wa kwitikilana undu wa kuekania ueme kutwande tongito baya witikile kwitala wivo withie tiki ndu kimwecha yani ni mundu umwe uni ukuna mobila na alama asindwa nitawishambi na alama asindwa ni wendeu mathia mwimbake ya nomba no ndungi twaitie ba competition na ba zinda nange wasi around mindset tweko tinda tujiki asindu batwa the musuma balawa ile atho musuma wa ndi atoya kote ndo wena mungu wa romance ulia ngai nenga manesia na by the way pindwa mwendo wako munenga no isoma wathi wa Solomon batu usoma na mabuku alame uneno bo wa wendo no mwe matau maku ene nondo siaku matako maku kwani go winangi uziasia mondo mogamba na menziani ndutunge mendo nyumba wewe uziama ngate ana matonye singano ndu imoli matoma singano ni mu byabo na ende metwano yina wende o mutwano ni wo yikita mina kunena kiucho THAYU mitwano ni kukeka leonde kulazi lakini wa Yesu akasumbika mitwano sure na litwa self-centered ya mitwano mitwano ekasio kama bangone wangai okay iro amina yu nyindi amina the pastor koneze aziata dada kate tuisio katunena singano zio abota ulongi twaile kwa asiatia te twa mumanya mwiyai twetikila twakie nyumba ni possible ngindakulia kana ni batoneka twasie Yesu ekibilani mambo yote sawa sawa anatoweza kana na ki ni kindu ni skulu
ni kindu sukulu ni bala mundu wenda kabola withanela tumita learning tumita kwimanyisia na ni process ti kindu cha muthenya umwe ti kindu cha maraundi ti kindu cha kwiwa winthini kana winza ni kindu chai kumanyania kumeania kwetelana kuikiania na kulichanga hivyo yani kuthokia mwiyai ethi wenthini yeguo no se mwiyai na hiyo ni ndani kabisa mwiyai ni wewe na dictionary kana ni wewe na elatumeta description ya mutwana exactly na ethiwa etegwa keka yoba waka nyumba alama ya mana ayo na gugu atajasio ona gugu atajasio wende mwandu tonya wiweka toche Yesu na mitwano yenda Yesu ni kana yoba ake mitwano nundu alama mavina mastwango ya mana umuyai atemutwano kuti tungei mutwano kwa mwene mubango la waize tio seo nekana mitwano zido na romance asante haya katu bebe tukwate wathi mwithikisere katuke makulio ni kunengia mwana wa kule makulio kwesera katika page tu ambayo FM the radio station kana katika 22925 mboni wa Kangemi as it's loud and clear eti muthukumi wa ngai azia omen twindenge yeta ayena kindu kila ngwelea sia nikanai always mwe free aye do that ready do that ready mwe free na mwe ready ati ala umo na kondo wao no matter of kuelewa ni vinda ni sawa Masai moja asante sana ya sia pena siana anduno meke maundu mo muthena siana itumwe ithauke bunza na yewa ndati no guthamba etha numba ni ya one bedroom bola kitanda kikaswe kwamba kwi ani utabia zile solution ni ukwete oh thank you thank you solution moja ni mubea so akatambe kubeba nikana nambe kwise wathi kana ni adwane my lord mande mbono iwe no me uthethe kambaka mageja boini no me uthethe kamuno mundu athethe kana wele unye ndembo ya mubea we covid anyway gatuthi katika tambo kwata wathi na ta kwata wathi ndi tuisioka na mbozi kana wathi niguo na tetha tiwe ndi ndu kwata wathi ungi na tuisioka nika tuendelee kwa utacio kama ithikisi etha ni makulio